Gdje si, brate? Šta ima? Vidim, trenira se. Koliko se dugo trenira? Ja neki mali trening za ruke radio, leđa. Treniram jedno 2,5 godine. Ti? Buraz, ja treniram, čekaj. 7 dana. Ja mislio ti više treniraš. Ko viđaj čovjeka od ozgo se raširio ko Arnold, rekao sad će doći ovdje pokršiti šipke. Čovjek sam 7 dana trenira, pa šta se raširio toliko ba? Buraz, sad mater neku vreći krumpira nosio, to je vidiš teško, upalio mi se bicep, tricep. Glati skočio ko Bruce Lee-a. Ozira, svi se nema, za krompire se ima, za vreće, ha? Došao se ovdje, aj sad trenira, ja isto trenirat, ako ti šta treba ne, slobodno mi javi, bit ću tu u blizini. Buraz, ajde odja. Malo gdje se razvije ko albanski turizam. Put your temper to more use, cause being broke's a poor excuse. That should only give you more fuel, shown why. Sto ta vojska čuje, tačno me ti više. Buraz, jel maš pas majn tu muziku? Jel ne pensuješ, jel stavno slušalce radije ba? Ne mogu radit od tebe ba, znači živcem poti ba. Buraz, sad ću ja prebaciti ovu pjesmu. Skiraj si ti ništa. Sam prebacit tu pjesmu, stavne slušalce, ne mogu radit od ja. Samo udri po tome trening, ali ne molim te, znači bez folka. Je ovdje vamo radit ozbiljan trening. Treba mi sad klijenti neki doći, ovo ono. Šeme, treba pare u rića, u džepove. Znači, folk ugas, nemoj da mi ljudi dođu ovdje i donesu pive umjesto vode, šejkova. Ti pustaš to, pa nisi kafani ba. A ona budala opet pala folk. O, reći šta je, Buraz? Šta si mi rekao za tu muziku, ha? Folk opet, ha? Lepa Brena, udri mujo. Šta sad ja ovdje izudruvam, ha? Aj mrš mi s parka, mrš! O, čujka. Ajde, ajde, odi. Odi ja. Aj vidim, ajde, ajde. Buraz, zastavi ovu torbu ovdje, ha? Aj kupi nju, nemoj da vidim mišku tvoje ovdje. Dobro, Buraz, evo sad ću ja uzeti sve tvoj. A, čujka. Dobro, sad zove. Čovjek, vidi ga opet folk pušta. Ti me žice vadiš, isto ću te ja matrem sad ovdje. O, nemoj Buraz, odi ja sad polako, odi ja. Opet telefon je.